Pripraviš na počepu stran, pa gremo vdih, izdih, vdih, izdih. 2, pazaš hrbet. 3, izdih gor, vdih dol. 4, 5, izdih, vdih, izdih. 6, kar še. 7, raven hrbet, kolena navzven. 8, vdih, izdih, vdih, pa izdih. Kar še, gor, pazaš kolena. Še eno. Super in stop. Pa gremo izdih, vdih. Kar delaš, paziš na boke, da se ne premikajo levo, desno, naprej, nazaj. Paziš na komolce, da gledajo naprej in delamo. Kar dihaš, dihaš. Izdih gor. Čutiš, moraš ramena. Gremo še. Še malo. Gor, vdih, izdih. Kar še. Še malo. Gor. Izdih. Močen trup in stop. Gremo v odpiranje školjke, gremo kar na komolc, pokrčeš kolena in odpreš. Izdih, aktiviraš zadnjico in spustiš z vdihom dol. Z izdihom gor odpreš, hkrati, ko dvigneš boke gor. Malo zadržiš in spustiš. Gremo 6, 7, 8, 9, 10 in stop. Pa pripraviš za drugo stran. Čez 4, 3, 2, 1, pa gremo druga stran. Izdih gor, odpreš nogo. 3, 4, odrini se s trupom in aktiviraš rit. Še 7, 8, 9, raven trup, 10, super. Pripraviš na počepu stran, pa gremo vdih, izdih, vdih, izdih. 2, pazaš hrbet. 3, izdih gor, vdih dol. 4, 5, izdih, vdih, izdih. 6, kar še. 7, raven hrbet, kolena navzven. 8, vdih, izdih, vdih, pa izdih. Kar še, gor, paziš kolena. Še eno. Super in stop. Pa gremo izdih, vdih. Kar delaš, paziš na boke, da se ne premikajo levo, desno, naprej, nazaj. Paziš na komolce, da gledajo naprej in delamo. Kar dihaš, dihaš. Izdih gor. Čutiš, moraš ramena. Gremo še. Še malo. Gor, vdih, izdih. Kar še. Še malo.
gor, izdih, močen trup in stop. Gremo v odpiranje školjke, gremo kar na komolec, pokrčeš kolena in odpreš. Izdih, aktiviraš zadnjico in spustiš z vdihom dol. Z izdihom gor odpreš, hkrati, ko dvigneš boke gor. Malo zadržiš in spustiš. Gremo 6, 7, 8, 9, 10 in stop. Pa pripraviš za drugo stran. Čez 4, 3, 2, 1, pa gremo druga stran. Izdih gor, odpreš nogo. 3, 4, odrini se s trupom in aktiviraš rit. Še 7, 8, 9, raven trup, 10, super. Pripraviš na počepu stran, pa gremo vdih, izdih, vdih, izdih. 2, pazaš hrbet. 3, izdih gor, vdih dol. 4, 5, izdih, vdih, izdih. 6, kar še. 7, raven hrbet, kolena navzven. 8, vdih, izdih, vdih, pa izdih. Kar še, gor, paziš kolena. Še eno. Super in stop. Pa gremo izdih, vdih. Kar delaš, paziš na boke, da se ne premikajo levo, desno, naprej, nazaj. Paziš na komolce, da gledajo naprej in delamo. Kar dihaš, dihaš. Izdih gor. Čutiš, da moraš ramena. Gremo še. Še malo. Gor, vdih, izdih. Kar še. Še malo. Gor. Izdih. Močen trup in stop. Gremo v odpiranje školjke, gremo kar na komolec, pokrčeš kolena in odpreš. Izdih, aktiviraš zadnjico in spustiš z vdihom dol. Z izdihom gor odpreš, hkrati, ko dvigneš boke gor. Malo zadržiš in spustiš. Gremo 6, 7, 8, 9, 10 in stop. Pa pripraviš za drugo stran. Čez 4, 3, 2, 1, pa gremo druga stran. Izdih gor, odpreš nogo. 3, 4, odrini se s trupom in aktiviraš rit. Še 7, 8, 9, raven trup, 10, super.
Se pripraviš, uležeš na trebuh in gremo rame dol od ušes in gremo izdih, gor, vdih, dol. 2, 3, začuti mišico. 4, poveži glavo z mišico, misli na mišico. Gremo 6, 7, stisni rame dol od ušes. 8, 9, 10, super. Se pripraviš na vajo za trebušne mišice, torej greš v položaj plenka in gremo 1, 2, vdih nazaj, izdih, naprej. Kar dihaš, začuti trebušne mišice. Kar začuti in vsakič, ko greš s kolenom proti nasprotnemu komolcu, začuti trebuh. Ni treba iti čisto do komolca, važno je, da greš proti komolcu. Gremo še malo. Gremo še 3, 2, 1, stop. Se pripraviš, uležeš na trebuh in gremo rame dol od ušes in gremo izdih, gor, vdih, dol. 2, 3, začuti mišico. 4, poveži glavo z mišico, misli na mišico. Gremo 6, 7, stisni rame dol od ušes. 8, 9, 10, super. Se pripraviš na vajo za trebušne mišice, torej greš v položaj plenka in gremo 1, 2, vdih nazaj, izdih, naprej. Kar dihaš, začuti trebušne mišice. Kar začuti in vsakič, ko greš s kolenom proti nasprotnemu komolcu, začuti trebuh. Ni treba iti čisto do komolca, važno je, da greš proti komolcu. Gremo še malo. Gremo še 3, 2, 1, stop. Se pripraviš, uležeš na trebuh in gremo rame dol od ušes in gremo izdih, gor, vdih, dol. 2, 3, začuti mišico. 4, poveži glavo z mišico, misli na mišico. Gremo 6, 7, stisni rame dol od ušes. 8, 9, 10, super. Se pripraviš na vajo za trebušne mišice, torej greš v položaj plenka in gremo 1, 2, vdih nazaj, izdih, naprej. Kar dihaš, začuti trebušne mišice. Kar začuti in vsakič, ko greš s kolenom proti nasprotnemu komolcu, začuti trebuh. Ni treba iti čisto do komolca, važno je, da greš proti komolcu. Gremo še malo. Gremo še 3, 2, 1, stop.